Chirulihap 1990 liawabejilal re Guatemala. Sheshkup chakshrabilik ila atinupal mae re Guatemala. Ninakutun cre. Ani decreto 6590. Salikukup shbelipo mayo relihap 2003. Liakwabejilal. Shakap chakshrabilik ila atinupal. Likutum bil shpandi decreto 19 2003. Chiruno menakung mayha. Kunchik lekangel ushmang. Salikiba bal chakra. Na ilmang kunchik chabilal na le. Resh ebal shkuankil utshkampal chiubej liqatinopal la ola khalchoch a Guatemala. Li decreto 03-2024 chakra nakutun gresh kutankil li ratinopale la khalchoch. Chaleng chirulikutan oshish pelipo abril relihap 2024 oxili chakra bain reliqatinopal. Liqatiom utkhabanuom oshloq. Utaan li nakwaklisin khesa komunil utsausidal. Esilan nashnumsi shmolamili atinomal kakshi kharaqru shmolamili ila atinobal maire Guatemala utipukasipalain.